Meging partida na ning beda rin kay katamong kabalen ing global kapampangan TV station na CLTV 36 kilob na ning 17 banwa. Niyaliwang balita pong impormasyong makaparikil kin lokal na kapanibalan, seguridad na ring komunidad, politika, paminono na ng ekonomiya, agrikultura at aliwa pa yung balaw sa dadakay na ning istasyon, karing talapanalbe manibatan na niyang 2007. Keng CLTV 36 lamo naman ayal bending mayayaliwang kwento da rin kapampangan na may nagumpeking kabiyayan, ligligan, gelingan, ampong legwan at pamibiyebye. At kay pa magumpisa na ning banwang 2024, meto yung CLTV 36 karing minunang TV station ki mabilog a bangsa at talo ki mandato na ning national government at digital shift. In transformation na ini, lakwas yung memye boses karing mayayaliwang sektor kaya tikilabot kapampangan. With this technological advancement, ikit na rin tao na mas as a serve tala rin kaya katamong audiences na ibiya karela itang programa, bibiya na ng TV station na local, kakit na mafe-feature lang malino, ring aliwaliwang negosyo, ang pong serbisyo da rin kaya katamong memalen. So with these developments, mas exciting ya ing future na ng CLTV 36 as a local TV station kaya ning Pampanga. At kasabay na ning 17th anibersaryo na ning CLTV 36 ngayon March 19, marapat yung blessing ceremony ng digital transmitter ning istasyon na panimuna ng San Fernando Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto. Datang lamo naman ding mayayaliwang personahe iba't kin lokal na kapanibalan at pribadong sektor, banbaligdan at pagmasosya ni balaw sa ambag na ng CLTV 36 king Kapampangan community. Ayal ba niya yung highlights sa ning blessing ating pamagtalamitang karing bisita king Abak na Balen, pasado alas 7:30 ning Abak. Yako po yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.